Салом дӯстон, мавзӯи навбатӣ мо мешавад дар бораи андоми боло, яъне membra superior ё ин ки верхни канишес мегем. Хоб, биёед аввал тақсим мекунем андоми болоро. Андоми боло ба ду қисмат тақсим мешавад аз рӯи ҳаракатнокии устхонҳо, яъне ноҳияе ки ё ин ки қисмате ки кам ҳаракат аст, онро мо мегӯем чамбари андоми боло, ки ба он ду устхон дохил мешавад, ки ин якум ин клавикула ва дуюм скапула. Яъне ин ду устхон дохил мешавад ба чамбари андоми боло, яъне cingulum membra superior мегем. Ва устхонҳои озоди андоми боло бошад ба се ноҳия тақсим мешаванд, яъне regio brachium, ки ба он дохил мешавад як устхон, яъне устхони бозу os humerus. Regio antebrachium ҳаст бо дар мо. Хоб, ба regio antebrachium ду устхон дохил мешавад, os radi ва os ulna. хоб, баъдтар дар мо ҳаст regio manus, ки ба се қисм ҷудо мешавад, карпи, метакарпи ва фалангис digitorum. хоб, ин буд тақсимоти андоми боло. гуфтем яъне аз рӯи ҳаракатнокиашон ба ду қисм тақсим мешавад, чамбар ки ба он скапула ва клавикула ва устхонҳои озоди андоми боло ки ба се ноҳия regio brachium, antebrachium ва regio manus дохил мешавад. Ба regio brachium os humerus, ба regio antebrachium os radi ва ulna, ба regio manus бошад карпи, метакарпи ва фалангис digitorum дохил мешавад. барои чӣ чунин номода шудааст? Яъне аз рӯи ҳаракатнокии устхонҳо аст. ба чамбари андоми боло чӣ хеле гуфтем cingulum membra superior ки шонаҳо қулфак дохил мешаванд, нисбатан кам ҳаракаттаранд. маҳз барои ҳамин онҳоро ба чамбари андоми боло дохил кардам. ва дигар қисмате ки нисбатан сер ҳаракаттар аст, яъне нисбат ба чамбари андоми боло, бар ҳамон қадар инҳоро мегӯем устхонҳои озоди андоми боло. хоб, биёед сараввал шурӯъ мекунем аз қулфак, яъне клавикула. хоб, os clavicula. хоб, устхони ҷуфт аст, яъне устхони мазкур устхони ҷуфт ба шумор меравад. ҳарфи s шаклро дорад, яъне мана монанд аст ба s-и англисӣ, яъне агар чунин s бошад, албатта айнан ба ҳарфи s нил, яъне шамоилан монанд аст ба ҳарфи s. хоб, ва биёед сараввал тақсим мекунем. устхони s шакли исфанҷиас мегем ва ҷуфт аст, ки дохил мешавад ба чамбари андоми боло. аз се қисм иборат аст. бинед, якум extremitas acromialis, extremitas sternalis ва corpus. қисмати якумини он хай биёед ана тана дуюмин ва extremitas sternalis бошад сеюмин қисмати он. ба се қисм тақсим кардем ва анан акнун дида мебароем дар ҳар се қисматҳои он чиҳо дида мешавад. хоб, дар extremitas sternalis бачо дида мешавад, яъне дар extremitas acromialis дида мешавад. хоб, як сатҳи буғумӣ, мана fasces articularis acromialis, сатҳи буғумии акромиалӣ, ва дар сатҳи поёнияш бошад дида мешавад линия трапезоидия, хади трапеция шакл, ва инчунин дида мешавад дунгии конус шакл, яъне конусовидни бугарок мегӯем ё ки туберкулум коноидиум. ин се қисмат дида мешавад тамом, яъне якум сатҳи буғумӣ, яъне сатҳи буғумии акромиалӣ, fasces articularis acromialis, дуюм линия трапезоидиум, хади трапеция шакл ва сеюм туберкулум коноидиум, дунгии конус шакл. тамом, яъне ин се қисм, мана якум сатҳи буғумӣ бо ишора, дуюм хади трапеция шакл, сеюм дунгии конус шакл. ин се қисмат дида мешавад дар нуги акромиалӣ, яъне extremitas acromialis. хоб, ва танаи он чале ки мебинед ин намуд аст боло, яъне корпус дорад, корпус клавикула. дар сатҳи поёнии танаи он дида мешавад як ҷӯяк, мана ин сатҳи поёнияш ва як ҷӯяк дида мешавад, мана ин ҷӯяк, ки ин ҷӯякро мо мегӯем sulcus musculus subclavia, яъне ҷӯяки мушаки зери қулфакӣ, ва инчунин низ дорад foramen nutricum,
питательный отверстие yoki сурохи ғизогӣ мегӯем. хоб ин танаи он ва дар охири тушшӣ бошад, яъне extremitas sternalis. дар ин ҷо низ чиҳо дида мешавад? Агар савол шавад, дар ин ҷо ду қисмат дида мешавад. Якум сатҳи буғумӣ facies articularis sternalis ва impressio ligamentum costa clavicularis, яъне ки фишори пайвандаки қабрғаву қулфакӣ дида мешавад. биед бо маркер инҷоро ишора мекунем. Мана facies articularis sternalis ва impressio ligamentum costa clavicularis дида мешавад. тамом. ин буд ҳамаи қисматҳои қулфак. хоб баъдтар мо дида мебарем устухони шонаро. хоб устухони шона os scapula. мана чӣ хеле ки дида истодем. мегӯем устухони паҳни исфанҷӣ буда дохил мешавад ба гурӯҳи устухонҳои чандбари андоми боло ва шамоилан, яъне ки шаклан монанд аст ба секунҷа, яъне устухони секунҷа шакли паҳни исфанҷӣ аст мегӯем. хоб чӣ хеле ки дида истодем, се кунҷ, се канор ва ду сатҳ дорад. канори болоӣ margo superior, канори медиалӣ margo medialis ва канори латералӣ бошад margo lateralis. хоб ин канорҳоаш кунҷи болоӣ angulus superior, кунҷи латералӣ angulus lateralis ва кунҷи поёнӣ бошад angulus inferior. ва сатҳҳо якум facies dorsalis ва дуюм сатҳ facies subscapularis, яъне ки facies anterior, яъне ки facies costalis мегӯем. хоб биед акнун дида мебароем margo superior. ин аст margo superior, яъне канори болоӣ. ва дар канори болоӣ бачаҳо дида мешавад инсизура scapula, яъне ковиши шонавӣ. мана бо ранги сабз дар ин ҷо ишора кардем. инсизура scapula аст. тамом, дигар ҳеҷ чиз дида намешавад. баъдтар мегӯем канори медиалӣ озод аст, яъне дар он ҳеҷ чиз дида намешавад. канори латералӣ низ чунин аст. хоб мана канори латералӣ низ чунин ва кунҷҳоро акнун мебинем. кунҷи болои озод, кунҷи поёнӣ низ озод, яъне дар он ҷо ҳеҷ чиз дида намешавад. ва кунҷи ҷонибӣ, яъне ки кунҷи латералӣ бошад, дар ин ҷо cavitas glenoidalis дида мешавад, яъне чуқурчаи буғумӣ, чуқурчаи яъне ки буғуми бозу. хоб баъдтар онро шарҳ медем, яъне ин cavitas glenoidalis аст. хоб баъдтар шарҳ медем боз кадом қисматҳоро дорад. ва акнун сатҳҳоро шарҳ медем, яъне сатҳҳои шонавӣ. гуфтем ду сатҳ дорад. мана facies dorsalis ва facies costalis дорад. гуфтем мана. хоб facies dorsalisро шарҳ медем. facies dorsalis бачаҳо дар он дида мешавад неши шонавӣ, spina scapula. хоб ки он мегӯем аз самти медиалӣ ба самти латералӣ тӯл кашидааст, яъне аз самти медиалӣ ба самти латералӣ ва хоб оҳиста оҳиста барҷаста шуда ана ин қисматаш акромион шуда тамом мешавад. яъне spina scapula шуда сар шуда рафта акромион шуда ба охир мерасад ва аз медиалӣ ба латералӣ, яъне ки аз самти дохил ба берун тӯл мекашад мегӯем. ва чуқурчаи шонавиро ба ду, яъне сатҳи дорзалии шонаро ба ду чуқурча тақсим мекунад. ана ин чуқурча fossa infraspinata ва ана ин чуқурча бошад fossa supraspinata мегӯем. барои чи fossa supraspinata, барои чи fossa infraspinata ҳаст, ҳозир дар ин ҷо шарҳ медем. хоб бинед, ана ин чӣ гуфта будем мо? Spina scapula. хоб чуқурчае ки дар болои ин неш ҳаст, инро мо мегӯем ки fossa supraspinata, яъне чуқурчаи болои нешӣ, яъне дар ин ҷо қарор дорад. ва чуқурчае ки дар поёни анамин неш қарор дорад, яъне ин ҷо, инро мегӯем fossa infraspinata. хоб баъдтар ин қисматҳо дар миология аҳамияти муҳим доранд, яъне дар fossa supraspinata musculus supraspinata, дар fossa infraspinata бошад musculus infraspinata
пайваст мешавад, яке ҷои саршавии мушакҳо аст. хоб дар неши шона чиё дида мешавад? яъне боз агар ишора канем, ман ин неши шона аст, акромион шуда тамом шудагиа гуфтем. хоб дар неши шона дида мешавад туберкулум спината яки туберкулум спиналис скапула. мана туберкулум делтоидеум низ гуфта мешавад. ба кадом маъно? мушаки делташакл аст. мо медонем мушаки делташакл се қисмат дорад: парс акромиалис, парс спиналис ва парс клавикулярис. ва парс спиналис низ аз ҳамин қисмат ки сар мешавад, мана ана ин қисматро туберкулум спината скапула яки туберкулум мускулус делтоидеум спина скапула гуфта мешавад. хоб яъне яке аз қисматҳои мушаки делташакл ки аз ин ҷо сар мешавад ба номи ҳамон мушаки делташакл ҳам гузорӣ мешавад. ва чиқаре ки медонед, ҷои пайвастии мушаки делташакл ин дар устони бозу аст ки онро баъдтар дида мебароем. хоб гуфтем неши шона яки спина скапула рафта акромион шуда тамом шуд. мана ин акромион низ бачаҳо аз ду сатҳ иборат аст. ин сатҳи болои акромион аст. хоб дар поён бошад сатҳи поёнии акромион дида мешавад, яъне фасис супериор ва фасис инфериор. ба ғайр аз ин ду сатҳ дар акромион, мана ин хеле акромион аст, ба ғайр аз ин ду сатҳ дар акромион боз дида мешавад. хоб сатҳи буғумии акромион, мана инҷо яке сатҳи буғумии қулфакӣ мегӯем, фасис артикулярис акромиоклавикулярис мегӯем, акромиону қулфакӣ. ва инчунин низ бачаҳо боз дар акромион дида мешавад. хоб кунҷи акромиалӣ, мана инҷо омода вақте ки кунҷ ҳосил мекунанд, мана ин қисматашро кунҷи акромиалӣ мегӯем. яъне мана ангулус акромиалис. хоб акромионро ҳам дида баромадем ва гуфтем се сатҳи болои, сатҳи поёнӣ ва сатҳи буғумӣ дорад ва як кунҷи акромиалӣ дорад. тамом. канорҳоро ҳам шарҳ додем, сатҳи дорзалиро шарҳ додем. анан акнун сатҳи пешон ки сатҳи қабрғавиро шарҳ медем. дар сатҳи қабрғавӣ фоса субскапулярис ҷойгир аст. мана ин сатҳи умуман ин сатҳи қабрғавӣ ки сатҳи пеш аст. хоб дар он ҷо сатҳи зеришонавӣ, чуқурчаи зеришонавӣ ҷойгир аст. мана фоса субскапулярис ҷойгир аст. ва дар баъзе мавридҳое ки аз сабабе ки ин устухони мазкур хуб ривоҷ ёфтааст, дар он вақт баъзе ҳолатҳо чунин импрессио косталисо дида мешавад, яъне фишори қабрғавӣ дар он мушоҳида карда мешавад. хуб ду сатҳро шарҳ додем, кунҷҳоро низ шарҳ додем. анан акнун мо гуфтем ки дар кунҷи латералӣ дида мешавад кавитас галеноидалис, яъне мана ин қисмат. дар кавитас галеноидалис дар болотари кавитас галеноидалис туберкулум супрагаленоидалис дида мешавад. мана туберкулум супрагаленоидалис ва дар поёнаш бошад туберкулум инфрагаленоидалис дида мешавад. ва дар болотари туберкулум супрагаленоидалис яъне ин шохча дида мешавад. хоб яъне мана ин шохча процессус каракоидеус мегӯем, яке клубовини атроски мегӯем, яке шохчаи меқор шакл мешавад. хоб ба ғайр аз ин боз чӣ дорад? ва колум скапула дорад, яъне ана инҷо албатта давра шакл аст, яъне ин хат яъне рафта тоб хӯрда, гӯем аз самти қафо тоб хӯрда гарданаки шонаро ҳосил мекунад, яъне колум скапула. ва фикрам ҳамаи чизашро гуфтем, боз такрор мекунем барои фаҳмутар шуданаш. яъне гуфтем ду сатҳ дорад, се кунҷ дорад, се канор дорад. хоб ва сатҳи дорзалиаш аз ҳисоби спина скапула ба ду чуқурча тақсим мешавад. хоб рафта акромион шуда тамом мешавад. акромион ду сатҳ дорад, сатҳи болои, сатҳи поёнӣ ва сатҳи буғумӣ ва як кунҷ дорад. хоб дар кунҷи латералӣ гуфтем кавитас галеноидалис аст. дар
болотари cavitas glenoidalis, tuberculum supraglenoidalis, дар поинтараш бошад tuberculum infraglenoidalis ва як шохчаи минқоршакл processus coracoideus дида мешавад. хоб дар сатҳи зеришонавӣ бошад чуқурчаи зеришонавӣ мана fossa subscapularis дида мешавад. хоб ин буд маълумот дар бораи шона. фикр мекунам фаҳм бошад. анан акнун маълумот дар бораи устухони бозу. устухони бозу низ на он қадар устухони мураккаб аст фикр мекунам. хоб os humerus устухони жуфти неи шакл аст. хоб ин ҳам низ иборат аст аз се қисмати асосӣ. чихеле ки қулфакро ба се қисм тақсим карда будем. ин ҳам низ аз нуги болои эпифизи проксималӣ, аз нуги поёни эпифизи дисталӣ ва тана диафиз иборат аст. яъне эпифизи проксималӣ 1, дуюм диафиз, сеюм эпифизи дисталӣ. хоб дар эпифизи проксималӣ дида мешавад бачаҳо мана дар эпифизи проксималӣ дида мешавад капут ҳумери, яъне ки агар мана шутар агар ишора кунем мана капут ҳумери ва тавассути гарданаки анатомия, яъне ки колум анатомикум пайваст шудааст ба асоси устухони бозу. хоб баъдтар ду дунги дида мешавад. туберкулум майор, туберкулум минор ва байни ин ду дунги ҷӯяк аст. sulcus intertubercularis ва поёнтари дунгиҳои калон ва хурд қирра давом кардааст, яъне онро бо дигар ранг, бо ранги сиёҳ ишора кунем. хоб яъне мана дар поёнтари дунгиҳо криста tuberculum minoris ва криста tuberculum majoris давом кардааст. ва чӣ хеле ки гуфтем мана ин дунгии калон, поёнтар аз дунгии калон криста tuberculum majoris, ин бошад дунгии хурд криста tuberculum minoris. байни ин ду дунгиҳо sulcus intertubercularis ҷойгир аст. хоб ва дар ин ҷо бошад ба шакли давра мана ин ноҳия, ин қисмат колум хирургикум мегӯем. гарданаки ҷарроҳӣ, ин ки гарданаки хирургӣ. хоб яке аз сабабҳое ки гарданаки ҷарроҳӣ гуфта мешавад аз ҳисоби шарҳ дода, яъне чунин шарҳ дода шудааст ки аз ҳисоби ки бисёр ҷойҳои шикаст хӯрдани устухон аз ин минтақа дида мешавад. ин буд эпифизи проксималӣ ва эпифизи дисталиро мебинем. дар эпифизи дисталӣ бачаҳо дида мешавад хоб тана мана дида мешавад танаи он корпус ва се сатҳ се канор дорад. канори пеш дорад. хоб мана чӣ ки аз боло фикр мекунам маълум аст. канори пеш дорад, канори латералӣ ва канори медиалӣ дорад. ва мувофиқи ҳамин канори пеш бо дигар ранг ишора мекунем акнун. хоб се канор доштааст гуфтем. канори латералӣ, канори пеш антериор, яъне марго антериор ва канори медиалӣ, марго медиалис. LMA ишора кардем ва сатҳҳо низ се хел мешаванд. бед сатҳҳоро бо ранги сирх ишора кунем. сатҳи пешу латералӣ марго антеролатералис, яъне фацис антеролатералис ва сатҳи пешу медиалӣ фацис антеромедиалис ва як сатҳи дигар дар қафо аст. мана хоб мана як сатҳи дигар дар қафо. хоб мана ин сатҳ инро мегем фацис пастериор. яъне дар хулоса мо гуфта метавонем се то канор доштааст, яъне канори пеш, канори пеш, канори латералӣ, канори медиалӣ ва сатҳи пешу медиалӣ, яъне пешу латералӣ ин як, пешу медиалӣ ду ва сатҳи қафо се сатҳ се канор. хоб ва дар танаи ин дида мешавад дағали мушаки делта шакл. хоб яъне биед инро бо маркер дида бароем. хубтар аст. мана хоб мана ин чизе ки мо мебинем марго медиалис ҳумери. хоб
اینش باشد مارگو لاترالیس هومری و در سطح پیش باشد مارگو انتریور هومری است و سطح ها نیز مارگو انترومدیالیس، فاتس انترومدیالیس، فاتس انترولاترالیس و فاتس در اینجا فاتس پاستریور هومری هست. خب و این چنین نیز دیده می شود داخل موشک دلتا شکل، یعنی توبروستوس موسکولوس دلتویدئوس و بغیر از آن باشد یک جویک دیده می شود سولکوس نروس رادیالیس، یعنی با رنگ سرخ اشاره شده است. خب با رنگ سرخی بلند، این جویک ما با دیگر رنگ اشارهش میکنیم با رنگی که عصب با چنین رنگ است، یعنی با رنگ زرد. این جویک سولکوس نروس رادیالیس است، یعنی که جویک عصبی سوید. در تن این نیز چنین قسمت ها دیده می شود. فکر میکنم مرکب نیست، سه کنار و یک داخل موشک دلتا شکل باشد و بغیر از آن باشد یک جویک عصبی سوید. خب در این بود تنه و اکنون میبینیم اپیفیز دیستالی رو. اپیفیز دیستالی اینجا است. خب در اپیفیز دیستالی دیده می شود از سمت پیش اول میبینیم ساختارهایی که از سمت پیش است. از سمت پیش دو چقرچه دیده می شود، یعنی چقرچه‌ای که از سمت لاترالی هست این رو میگیم فوسا رادیالیس، چقرچه سویدی یعنی که لوچیوای یامکا میگیم و لاکتیوای یامکا هست باز، یعنی که ونیشنی یامکا میگیم. لاکتیوای یامکا از سمت قفا است. ونیشنی یامکا یعنی که چقرچه افسری میگیم که حسابی شاخچه افسری استخوانی اورنج باقی مانده است، یعنی که فوسا کرانالیس میگیم. خب یعنی از سمت پیش از سطح پیش دو چقرچه نمایان میشده است. از سمت لاترالی فوسا رادیالیس، از سمت مدیالی باشد فوسا کرانالیس دیده میشود. از سمت قفا باشد یعنی که از سطح قفا یک چقرچه کلان فوسا اولکرانال دیده میشود، چقرچه اورنجی یعنی که لاکتیوای یامکا میگیم. خب و از سمت های لاترالی باشد اپیکوندولوس لاترالیس دیده می شود و بالاتر از اپیکوندولوس لاترالیس باشد کریسا سوپراکاندولیاریس لاترالیس دیده می شود. خب از سمت مدیالی باشد اپیکوندولوس مدیالیس و بالاتر از اپیکوندولوس مدیالیس باشد کریسا سوپراکاندولیاریس مدیالیس می باشد. با تنه استخوان خوب اعتبار دهید، جایی که ما اشاره میکنیم خودش رنگش نمایان می شود. خب بعدتر کاپیتولوم هومری دیده می شود، یعنی سرکچه استخوانی بازو در بالا سرک بود. این سرکچه است، یعنی اینکه سرک در بالا سر است، در اینجا سرک. خب کاپیتولوم هومری و تراخلیا هومری دیده می شود، یعنی یکم کاپیتولوم هومری دویم تراخلیا هومری. اینکه سرک این قسمت باشد غرغره استخوانی بازو. خب این بود معلومات عمومی درباره استخوان بازو. بعد یک چیز گفته نماند. در زیر اپیکوندولوس مدیالیس کاندولوس هومری خوابیده است. یعنی این اپیکوندولوس است، روی موچ میگوییم، یعنی که در زیر روی موچ خوابیدگی است، یعنی کاندولوس مدیالیس. و از سمت قفای کاندولوس مدیالیس چقدر که دیده استیم یک جویک است. یعنی این جویک است با رنگ زرد اشارهش کردیم. این باشد سولکوس نروس اولناریس میگیم، جویک عصبی اورنج. فکر میکنم این استخوانی است فهمه شد. اکنون استخوان‌های ناحیه بندیده است. این یعنی ناحیه بود که ریگیو، یعنی ناحیه ریگیو براخیوم بود، با اون یک استخوان داخل میشد، یعنی ریگیو براخیوم با اون یک استخوان داخل میشد که اوس هومروس میگیم. من اکنون میفهمونیم ریگیو انتی براخیوم. اعتبار دید تا حد ساده کرده فهموندن حرکت گرفتم، برای اینکه اکثرا لوتینی را استفاده برده نمیتونم. خب و تا حد همین که به طوری گویم آسان فهم، یا اینکه به علاوه نمودن کلمه های ادبی که برای بسیاری مشکل فهم است حرکت کرده استفاده. خب
و انان اکنون ناحیه بندیده است رگیو آنتبراخیوم که به اون دو استخوان داخل می شود. از سمت لاترالی اوسترادی این یک، از سمت مدیالی باشد از اون این دو. خب شروع میکنیم از استخوان از اون. خب من در اینجا از اون اوس اون نیز به مانند دیگر استخوان‌ها عبارت از اپیفیز پراکسیمالی، دیافیز و اپیفیز دیستالی. اپیفیز پراکسیمالی در اینجا با رقم 1، با رقم 2 دیافیز، با رقم 3 اپیفیز دیستالی. خب من اکنون شروع میکنیم از اپیفیز پراکسیمالی. در اپیفیز پراکسیمالی دیده می شود دو شاخچه. یکم شاخچه اورنجی یعنی که اولکرانن من اینجا و شاخچه افسری یعنی که من اینجا پروسسوس اولکرانن میگم یکی فقط که اولکرانن هم گویم هم میشود و این شاخچه که دویم شاخچه که هست اینجا اولکرانن، دویم شاخچه که هست پروسسوس کارنالیس میگیم شاخچه افسری. دو شاخچه دیده میشود و این خولگی که هست من بیاین رو با دیگر رنگ اشاره کنیم با رنگ سیاه. این خولگی که هست اینزیزور تراخیالیس میگیم یکی کاوشی غرغروی حسابی که این به غرغره استخوان بازو چسبیده چنین شکل رو میگیرد یکی بالاکوینی ویریس که میگیم. خب دو شاخچه دارد گفتیم اولکرانن و پروسسوس کارنالیس و این چنین دیده میشود توبروسیتاس من این قسمت توبروسیتاس اولناریس دیده میشود و از سمت لاترالی آن باشد اینسیزور رادیالیس دیده میشود من اینسیزور رادیالیس اینجا اینسیزور رادیالیس. خب یعنی کاوشی سوید از حسابی که به آن استخوان سوید اومده میچسبد. بیاید یک شاخت عمومیش رو دیده بریم. من در اینجا اگر در خاطر داشته باشید اشاره کردیم ما اینسیزور رادیالیس هستن کاوشی سوید و اینسیزور تراخیالیس که هست گفتیم. خب من اینجا تراخیا هومری بود و از حسابی همین تراخیا هومری که حاصل میشه همین کاوشی که در استخوان اورنج اون رو ما میگیم اینسیزور تراخیالیس. خب بعدتر دیگر قسمت ها رو دیده میبریم. این بود اپیفیز پراکسیمالی. خلاصه گفتیم دارد اولکرانن، دارد اینسیزور تراخیالیس، دارد پروسسوس کارنالیس و دارد توبروسیس اولناریس و این اکنون سطح ها و کنار ها رو دیده میبریم. این سه سطح سه کنار دارد این هم یعنی کنار خب پیش مارگو انتریور اولناریس، مارگو اینتروسا کنار بین استخوانی و مارگو پاستریور اولناریس. خب سه کنار دارد و سطح ها نیز سه تا است. مارگو فاتیس انتریور اولناریس، خب فاتیس مدیالیس اولناریس و فاتیس پاستریور اولناریس. خب این بود تنه یکی کورپوس که در آن سه سطح سه کنار دیده میشد و در اپیفیز دیستالیش دیده میشود. میدان رو راست کنیم. خب من os اون این os رادیوس است. خب این باشد اپیفیز دیستالی. در اپیفیز دیستالی دیده می شود خب کاپوت اولنا، کولوم اولنا و یک سطح بومی دیده می شود. در آن من با رنگ نسبتا سفید چتاب اشاره شده است. فاسیس ارتیکولاریس کارپالیس میگیم سطح بومی سرپنجوی و پروسسوس ستیلویدیوس دیده می شود شاخچه درف شکل. خب این بود درباره استخوان اورنج. فکر میکنم فهم شد. اکنون درباره استخوان سوید. استخوان سوید. استخوان سوید نیز استخوان نه شکلی دراز است. منسوب است به استخوان‌های بندیده است یعنی که رگی آنتبراخیوم و اون هم نیز عبارت از به مانند دیگر استخوان‌های نه شکل اپیفیز پراکسیمالی با رقم 1
دیافیز با رقم 2 و اپیفیز دیستالی با رقم 3. خب در اپیفیز پراکسیمالی دیده می شود اینجا، یعنی این در عموم کاپوت رادی، یعنی سرک استخوانی این در عموم کاپوت رادی، سرک استخوانی سوید. خب بعدتر در سرکش دیده می شود من این چقرشه دویم فوویا کاپوت رادی و سرکی یعنی و سومین قسمتی که ما اشاره میکنیم سرکمفلکسیو رادی، یعنی اینجا اینکه سرکمفلکسیو کاپوت رادی میگیم. سه قسمت در سرک اون، دو قسمت در سرک اون دیده می شود. من یکی سوستانی اکروژنس میگیم، یکی چرخکی بومی، یعنی چون این ترجمه میشد سرکمفلکسیو ارتیکولاریس رادی میگیم یکی. و در سرک اون چیزی که دیده شده من قسمتی که اشاره کردیم اینجا فوویا کاپوت رادی، سرکمفلکسیو ارتیکولاریس و این در عموم باشد کاپوت رادی. و این چنین نیز دارد کولوم رادی، من گردنک و من این گردنک کولوم رادی و توبروسس رادیالیس دیده می شود در اون. تمام. این انامی قدر قسم در اپیفیز پراکسیمالی است. باز تکرار میکنیم. کاپوت رادی، خب یعنی سرک، در سرکش دیده می شود فوویا کاپوت رادی، چقرچه سرکی سوید، سرکمفلکسیو ارتیکولاریس رادی، یعنی که دوره، یعنی که سیستم اکروژنس میگن، یعنی که سرکی دوره شکل میگن. و کولوم رادی، یعنی که شکل لوچевой кость و کولوم رادی. توبروسس کولوم رادی میگیم و توبروسس رادیالیس باشد، بوگاریسس لوچевой кость میگیم، یعنی که دغلی سوید میگیم. و الان اکنون نظر میکنیم به تنه. خب تنه نیز به مانند دیگر استخوان‌ها سه کنار، سه سطح دارد. یکم کناری که ما اشاره کردیم کناری بین استخوانی که نگران شده است با استخوانی سوید، یعنی اورنج، یعنی مارگو اینتروسا، و دویم مارگو انتریور و در قفای آن باشد مارگو پاستریور. و سطح ها نیز به مانند همین مارگو یعنی فاتسس انتریور، خب فاتسس لاترالیس و فاتسس پاستریور دیده می شود. باز تکرار میکنیم. سه کنار سه سطح، مارگو اینتروسا یکم کنار، دویم کنار مارگو انتریور و کنار سوم مارگو پاستریور. سطح ها نیز می شود سطح پیش فاتسس انتریور، سطح لاترالی فاتسس لاترالیس و سطح قفا باشد فاتسس پاستریور. و تنه کورپوس که در آن دیده می شود فورامین اوتریکوم. خب در سطح دورزالی باشد دیده می شود، این که در اپیفیز پراکسیم، در اپیفیز دیستالی در اپیفیز دیستالی دیده می شود. خب پروسس ستیلویدیوس است با رقم 1، با رقم 2 توبروسس دورزالیس میگیم و سومین قسمتی که ما دیده میتونیم سطح بومی است، یعنی که فاسیس ارتیکولاریس کرپالیس میگیم. این قسمت ها دیده می شود. و این قسمت زردی که هست از بس که در اینجا استخوان اورنج میچسبد این سیزورا اولناریس میگیم، یعنی که لاکتیوای ویروس که یعنی که کاوشی اورنجی گفته میتونیم. خب این بود در معلومات عمومی درباره استخوان اورنج. و اکنون میگذاریم در معلومات عمومی درباره خب پنجه های دست. خب اکنون شروع میکنیم درباره پنجه های دست.
оса манус мегуфтем ё ки регио манус гуфтем, ба он дохил мешавад устхонҳои панҷа. манус худаш панҷа аст, ноҳияи панҷа ки ба он дохил мешавад устхонҳои панҷа ё ки оса манус. хоб ки он гуфтем ба се қисм тақсим мешавад: карпи, метакарпи ва фалангис дигиторум. ё ки якум сарпанҷа, дуюм миён панҷа, сеюм ангуштони панҷаи даст. хоб аз наздик мебинем устхонҳои карпи бачаҳо инами устхонҳо аст. ҳама инро мо мегӯем чи? Карпи. хоб ки сарпанҷа мегӯем ки тақсим мешавад бачаҳо ба ду қисмат, ки ба ду қатор мегӯем. қатори проксималӣ, яъне аз хати сурх болотар, яъне ки мана инҷо бо ҳарфи а ишораш мекунем, қатори проксималӣ, ва бо ҳарфи б ишора мекунем аз хати сурх поёнтар, қатори дисталӣ. хоб дар қатори проксималӣ дида мешавад кадом устхонҳо? устхоне ки бо рақами 1 ишораш мекунем, ос лунатум мегӯем, устхони ҳилолшакл ё ки устхони моҳшакл мегӯем. дуюм устхон ос якумаш гуфтем, яъне ос яъне лунатум дуюм устхон аст, узур. якум устхони ин ос скафоидеум аст, устхони заврақшакл. хоб дуюм устхон ин ос лунатум ҳаст, устхони ҳилолшакл. сеюм устхон ос тригоэтрум аст, устхони секунҷашакл. ва ана ин чорум устхон дар инҷо ишораш мекунем, устхони нахудшакл аст. яъне 4 устхон дар қатори проксималӣ ҷойгиранд, яъне дар қатори а. боз такрор мекунем. якумаш ос скафоидеум, дуюм ос лунатум, сеюм тригоэтрум ва дар зери тригоэтрум ос писиформи ин устхони чорум. хоб баъдтар дар қатори дисталӣ бошад. дар қатори дисталӣ низ 4 устхон ҷойгир аст, ки якум ин устхоне ки бо ранги сиёҳ ишора шудааст. биёед инҳоро низ бо рақами бо ҳарфҳои хурди лотинӣ ишора мекунем. бо ҳарфи а ос трапезиум, бо ҳарфи б ос трапезоидеум, бо ҳарфи с ос капитатум ва бо ҳарфи д бошад ос ҳаматум. боз такрор мекунем. бо ҳарфи а ё ки алфа кардем, ин ос трапезиум, бо ҳарфи б трапезоидеум, бо ҳарфи с ки мо ишора кардем ос капитатум, бо ҳарфи д ишора кардем ос ҳаматум, ё ки устхони трапеция, трапезияшакл, саракдор ва чангакдор мебошад. ва ана як қисмате ки ҳаст, биёед бо ранги сабз онро ишора мекунем. ана як қисмате ки маълумтар аст, ҳамулус осис ҳамати мегӯем, чангаки устхони чангакдор мегӯем. ва ана ин дар сатҳи болои он низ дар инҷо дар устхони ос капитатум ки бо ҳарфи с ишораш кардем, сараки устхони саракдор, ё ки капитулум осис капитатум мегӯем, сараки устхони саракдор мегӯем, яъне аз ҳамин хотир устхонро устхони саракдор мегӯем. хоб биёед ҳама инро аз сатҳи дорзалӣ дида мебароем ва боз як бор дигар. хоб аз самти латералӣ боз такрор мекунем. бо рақами 1 ос скафоидеум, дуюм лунатум, яъне мураккабтар ки ҳастанд, борҳо такрор кунем, ҳам кам аст ба фикрам. якум скафоидеум, дуюм лунатум, сеюм тригоэтрум, дар зери тригоэтрум бо рақами 4 ос писиформи ва ана ин хат мегзаронем барое ки онҳоро ҷудо кунем. ин буданд устхонҳои қатори проксималӣ ва қатори дисталиро бо ранги сурх ишора мекунем ки хоб мана устхоне ки ранги сиёҳ дорад, ос трапезиум, дуюмаш трапезоидеум, сеюмаш капитатум, чорумаш ҳаматум.
این بودن استخوان‌های قطاری دیستالی. خب و این بود معلومات عمومی درباره سرپنجه. در استخوان‌های میان پنجه باشد تقریبا که از هم دیگر یگان فرقی ندارن. همه آنها سه قسمت اساسی دارند، یعنی بازیس، کورپوس و کاپوت. این هم نیز بازیس، کورپوس، کاپوت. این هم نیز بازیس، کورپوس، کاپوت. اینها نیز بازیس، کورپوس، کاپوت. بازیس، کورپوس، کاپوت. همش سه قسمت دارد. خب منه بازیس، کورپوس، کاپوت. و در زیر استخوان کلان یعنی در زیر پنجه کلان باشد استخوان‌های سه‌ضلع شکل دیده می شود. اوس سزامویدیوم مدیالیس و اوس سزامویدیوم لاترالیس دیده می شود. این البته در پیوستگی پای موشک‌ها اهمیتی مهم دارد. خب انا نکنم بعدتر گفتیم استخوان‌های میان پنجه فرقیتی بین هم دیگر قریبی ندارند و همش سه قسمتی اساسی دارند: اساس، پیکر و سرک. استخوان‌های پنجه دست اکنون، یعنی انگشتان پنجه دست یا سر پنجه بودن، میان پنجه گپ زدیم. اکنون انگشتان گفتم من این قسمت رو ما میفهمیم. انگشتان دست فالانگیس دیگیتورم مانوس که چهار پنجه ما به هم دیگر مانند است به غیر از پنجه کلان. یعنی چهار پنجه ما عبارت از استخوان‌های با رقم 1 اشاره کنیم: قطار پراکسیمالی، قطار میانه و قطار دیستالی 3. یعنی فالانگیس پراکسیمالیس 1، فالانگیس مدیانا 2، فالانگیس دیستالیس با رقم 3. اینها نیز چنین است، یعنی با رقم 1 فالانگیس پراکسیمالیس، مدیانا یعنی مدیانا و فالانگیس دیستالیس با رقم 3. همش پشتی یعنی به هم دیگر مانندند میگیم. و استخوان پنجه کلان فرق میکند. این چیزی که گفتیم باز یه بار دیگر تکرار میکنیم برای خوبتر خاطر ماندن. این چیزی که گفتیم از سه قطار استخوانی عبارت بود که پراکسیمالی، میانه و دیستالی. این چنین نیست. این عبارت از پراکسیمالی و دیستالی، یعنی استخوان میانه ندارد. از همین سبب نسبتاً کوتاه‌تر است. خب اینها نیز از سه قسمت اساسی عبارت است، یعنی بازیس این با رقم 1، کورپوس با رقم 2 و کاپوت با رقم 3. این هم نیز چنین است. بازیس یعنی بیاد این رو با دیگر رنگ اشاره کنیم. خب من با رنگ سرخ: بازیس، کورپوس، کاپوت. یعنی 1 بازیس، 2 کورپوس، 3 کاپوت. بغیر از انگشتانی که در قطار دیستالی جایگیر شدن منه، یعنی این انگشتان نسبتا فرق ندارند. اینها دارند بازیس رقم 1، دوم کورپوس تنه. آنها کاپوت داشتند که اینها دارند توبیروستس فالانگیاس دغلی انگشتان، یعنی دغلی انگشتی دارد. خب این بود معلومات عمومی درباره یعنی استخوان انگشتی، یعنی پنجه انگشتی کلان نیست. یعنی انگشتی کلان نیست چنین است: بازیس یعنی این استخوانش بازیس، کورپوس، کاپوت دارد. این هم نیز بازیس، کورپوس و در اینجا توبیروستس فالانگیاس دیده می شود. خب هر یک انگشت البته نام خود را دارد. یعنی این سطح قفای دست است، خیلی که به ما معلوم است. این باشد سطح پیشی دست است، یعنی سطح قفا و سطح پیش، سطح قفا، سطح پیش. سطح قفای دست رو بچه‌ها سطح قفای دست رو ما میگیم فاتسیس دورزالیس. خب فاتسیس دورزالیس. و سطح پیشی دست رو باشد ما میگیم فاتسیس پالماریس. فاتسیس پالماریس.
برای چی فاتیس دورزالیس گفتیم؟ خیلی سطح دورزالی معلوم است، یعنی فاتیس دورزالیس سطح دورزالی. فاتیس پالماریس میگیم سطحی که ما توسط آن سطح میتونیم پالپاتسیا کنیم، یعنی یکی از عضوهای حس جایگیر است در این جا. خب و هر یک انگشت نامی خود را دارد. البته انگشتی که با رقم 1 اشارهش میکنیم فالکس نام دارد، انگشتی که با رقم 2 اشارهش میکنیم ایندکس، انگشت 3 دیگیتوس مدیوس، انگشت 4 دیگیتوس انولاریس و انگشت 5 باشد دیگیتوس مینیموس نام دارد. خب این بود معلوماتی مختصر درباره استخوان‌های اندام بالا. فکر میکنم فهم شد و انشاءالله که تا درس‌های آینده منتظر موضوع نوبتی میشیم.